Sajroning karya memungkah ngentek linggih padudusan alit lan Taur Agung Wiadin ngusaba dalem krama desa adat Abian Semal ngemargiang upacara Taur Agung sani kapuput 14 diri sulinggih. Pucak karya kemargiang ring rahina Buddha Umanis Julungwangi tanggal 16 Mei sani Jagirawo. Manut Manggala Prawataka Karya Igede Sudarma Bagiada Kesarangin Bende Sadat Abian Semal Iputu Drana pemargin karya kemargian sesampun puputnya ni puangunan pura irika sani kelasan yang saking pengawet warsa kali tali pidulas sangkading nanin keni baya kebakaran. Selanjutipun kemargian paruman sulinggih sejebak di Sadat Abian Semal dawag tanggal 5 Januari melik bagang inik tudunan karya kesangre antuk krama di Sadat Abian Semal saking telulas banjar adat sani akaipun 3 tali 300 kakak. Nganutin ring pitekat saking yajamana karya ide pedanda istri Ketut Mas Kania Geria Kajeng kesarangnya Wiku Tapini ide pedanda istri Mas Geria Agung Wiaden Wiku Pengabeh ide pedanda Gede Mas Pertama undangan karya sani keambil wanta utamaning utama mesrana kebo tigang ukut dudonan pemargin karya keduluran antuk upacara matur pioning dawagarahina punama kesanga tanggal siki Maret kantos sering pemargin Taur Agung tanggal 10 Mei sani kepuput antuk 14 dari sulinggih minakadi ide pedanda siwa ide pedanda Buddha ide desi bujangga Waisnawa miwa ide pandita empu pucak karya kemargian ring rahina Buddha Umanis Julungwangi tanggal 16 Mei warsa kali tali Plakutus pemargin Taur Agung keduluran antuk Taur Agung balik sumpah ring Jaba Pura Prajapati kelanturang antuk Taur Agung Labu Gentuh ring Madianing Mandala Pura Dalam Desa Abian Semal. Rahina mangkin inggih punika 10 Mei tanggal 10 Mei niki kalih tali Plakutus ngawit jam setengah kutus semeng titiang sampun ngomargiang Taur Agung sanema wasta balik sumpah ring Jaba Prajapati kelanturan jam dasa memargi Taur Agung Labuh Gentuh ring Madianing Mandala Pura Dalem sane ida sulinggih sane nyarang muput ring balik sumpah ring Jaba Prajapati inggih punika sulinggih makeh nyane 5 sampun kena ring Taur Agung nyantos kepedanan sane nyarang muput niki sio diri sulinggih niki inggih punika sulinggih siwa Buddha bujangga lan pandita empu. Bende Sadat Abian Semal Ibu Tudrana ngajang becik pemargin karya agung napi malih sida nincapang kermaketan krama desa adat Abian Semal sani kedasaran antuk kelas carian. Ularapan antuk pemargin karya puniki paiketan Wiadin Pesemetonan krama desa adat Abian Semal kapiang sayan rumaket pindah ke Cihna Bakti Majang Ida Betara. Ularapan antuk karya agung puniki Ida Betara talar mandes wiceledang ngopaice kerahayuan kerahajengan Wiadin Kasukertan Jagat. Ringgalah sane bubat puniki titiang ngaturan prasmu suksema ring panitia karya duaning karya sane ke laksana yang hari mangkin sampai hari niki ring taur niki sampun membagi antar labda karya dumugi sangkanan puniki napi sane katur wawuling prawataka karya medaging pisan persatuan lan persatuan ring wawidang desa adat titiang membagi antar taler ringgalah sane buat puniki titiang ngaturan pramusimo ring warga masyarakat desa adat Semal sareng sami sampun presido menjaga persatuan dan kesatuan. Tim Liputan Balti